Amakuru Now TV, we are to give you update. Nujye kubasuza abakunzi umuduko cya kumujyobora wa YouTube rekanezere ko bameze neza cyane yibayita Amakuru Now TV nge nitwa Fiston da Silva nk'ibisanzwe aho rero tuba tugeze mu mwanya wo kubagezaho amakuru agezweho kano kanya uri kunyumviraho kuri no YouTube channel ya Amakuru Now TV. Niba uri mushyashya rero kuri no YouTube wibuke gukora subscribe kugira ngo amakuru yose dushyizeho ajya kugeraho mu buryo bworoshye. Hanyuma rero wowe uhasanzwe wibuke kuza gukora like na share na comment kugira ngo tubashe kumenya uko uba wakiriye amakuru. Reka nizere ko rero umeze neza cyane n'ubundi nk'ibisanzwe n'ubundi tuba tugiye kubagezaho amakuru agezweho kano kanya. Reka rero mbere yuko nyabagezaho mbanze nyaboneka nongere mbibutse gukora subscribe kuri no channel kugira ngo turebe ko yazamuka ibintu bikarushaho kugenda neza cyane. Amakuru yacu agiye kwibanda ku yahe makuru. Turajya mu karere ka Kirehe tubabwire ko impanga zirimo zirashakishwa uruhindu cyangwa se zirimo zirashakishwa n'inzego z'umutekano nyuma yo kwica umunyerondo. Turaza kumenya mu buryo burambuye iby'iyi nkuru, hanyuma byinshi uraza kuba ubimenya neza cyane. Turaza kuba twababwira ko muri aya makuru turaza kuba twababwira ku cyo uwo bita Joseph Kabila wahoze ayobora igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo avuga ku cyemezo cy'ibihano yafatiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero nabyo turaza kubigarukaho mu buryo burambuye. We nube wajya kure, icyo usabwa ni ugukurikira ano makuru paka arangiye. Turaza no kuba twagaruka ku ntambara ya Irani, aho rero intambara ya Irani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibintu byongeye gusubira rudubi. Ibi byose turaza kuba twabigarukaho mu buryo burambuye. We nuze kuba wajya kure. Reka rero mbahe ikaze nanone. Rero icyo busabwa aya makuru usabwa kuyakurikira paka arangiye kugira ngo ubashe kumenya byinshi tuba twaguteguriye kuri aya makuru, kuko mba nabibabwiye mu buryo bw'incamake, ariko n'ubundi mu kanya mbandi buze nkabibabwira mu buryo burambuye. Niyo mpamvu rero wowe ukibusabwa, icyo uba usabwa ni ukuba wakurikira inkuru mu buryo burambuye. Reka rero nguhe ikaze ukurikire ino video paka irangiye kugira ngo umenye byinshi. Amakuru yacu rero tugiye kuyahera hehe? Tugiye kuyahera mu karere ka Kirehe. Mu karere ka Kirehe rero impanga ziri gushakishwa zikekwaho kwica umunyerondo. Abasore babiri b'impanga bafite imyaka 21 bo mu murenge wa Mahama, akarere ka Kirehe, bari gushakishwa n'inzego z'umutekano nyuma yo gukekwaho gukubita abanyerondo bari mu kazi, umwe bikamuviramo urupfu. Ibi byabaye mu ijoro ryo rishyira ku itariki 29 Mata 2026 mu mudugudu wa Mubano mu kagari ka Kamombo mu murenge wa Mahamba mu karere ka Kirehe. Umunyamabanga nshingwabikorwa mu murenge wa Mahamba bamwita Bihoyiki Leonard yabwiye ikinyamakuru Igihe ko abo basore basanzwe bafatwa nk'ibihazi muri uyu murenge. Yavuze ko abanyerondo babatesheje bagiye kwiba, bakubita umwe muri bo bimuviramo urupfu. Bihoyiki yavuze ko abo basore babiri bahise batangira gushakishwa ku bufatanye bw'inzego z'umutekano n'abaturage. Yavuze ko bahise batoroka ariko bazakomeza gushakishwa kugira ngo babyozwe icyaha bakurikiranweho. Yahumirije abaturage abamenyesha ko ubuyobozi buhari kandi butazigera bujenjekera abo bagizi ba nabi. Mu magambo yagize ati ubu abahungabanyije umutekano twatangiye kubashyikiriza inzego z'umutekano kugira ngo bigishwe indangagaciro. Turasaba abaturage rero gutanga amakuru y'aho abo basore babiri
baherereye kugira ngo baryozwe ibyo bakoze. Rero tuvuye mu karere ka Kirehe, reka tuhite twigira mu yandi makuru. Amakuru yo aba hari menshi, reka tuhite twigira rero kuri ano makuru. Mwarabibonye mu itangazamakuru ko uwo wahoze ari perezida w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamwita Joseph Kabila Kabange, rero akaba yarafatiwe ibihano n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaganye ibihano yafatiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, avuga ko ibirego zashingiyeho zimuhana nta bimenyetso bifatika bigaragaza ko ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ari ukuri. Ku itariki ya 30 Mata nibwo urwego rushinzwe imari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwatangaje ko rwafatiye ibihano Kabila nyuma yo kumushinja gutera inkunga ihuriro rya AFC 23 rirwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Uyu mugabo wayoboye igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imyaka igera kuri 18 biciye mu itangazo ryasohoye n'ibiro bye, yavuze ko yakiranye gutungurwa akira cyemezo, avuga ko ari icyemezo kidafite ishingiro rikomeye, gifite impamvu za politiki kandi rishingiye ku birego bidashyigikiwe cyangwa se bitari kumwe n'ibimenyetso bifatika bishobora kuba byatuma ahabwa biriya bihano. Ibiro bya Kabila byavuze ko kuva 2001 ubwo yafataga ubutegetsi kugeza 2019 ubwo yabuvagaho yitangiriye ibikorwa byo kongera kunga igihugu, kugarura amahoro ku banyekongo, kubaka bundi bushya leta no kugarura ituze mu karere k'ibiyaga bigari. Byavuze ko ku butegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yava mu ntambara y'akarere yari yarasinye bikomeye isubirana ubumwe bw'inzego za leta kandi igira ku nshuro ya mbere mu mateka yayo ihererekanya ry'ubutegetsi mu mahoro kandi mu buryo bwubahirije umuco wa demokarasi. Ku bwa Joseph Kabila, icyemezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiratangaje cyane kubera ko gishingiye ku bivugwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa butigeze bushobora gutanga ibimenyetso bifatika bishyigikira ibyo bwamushinje mbere y'ubutabera bwa gisirikare bwa Kongo bukorera mu kwaha kwabo cyane cyane bwa Kisekedi. Joseph Kabila rero yongeye gushimangira ko ashyigikiye ubumwe bw'igihugu, ubusugire bwacyo, amahoro mu gihugu cye no mu karere k'ibiyaga bigari ndetse n'igisubizo cya politike kirimo bose ku kibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu munyapolitike yasabye ko uruhare rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwagira umumaro mu kugaragaza mu gushaka igisubizo kirambye ku bibazo byugarije Kongo bitari iby'umutekano gusa kandi bitareba gusa uburasirazuba bwa kiriya gihugu. Ni ibibazo birimo imiyoborere ya politike n'ubukungu kandi bigira ingaruka ku gihugu cyose. Kabila yashimangiye ko amahoro atazubakirwa mu gufata abaharanira imiyoborere myiza kubazwa inshingano, ubutabera n'ubwiyunge bw'igihugu nk'abanyabyaha. yunzemo ko agomba gusaba abanyamategeko be gukoresha inzira zemewe kugira ngo arwanye icyemezo yafatiwe biciye mu gusaba bifatika byashingiyeho birimo gusaba ibimenyetso bifatika byashingiweho mu kumuhana no kurengera icyubahiro cye, amategeko ye n'uruhare rwe mu guteza imbere ituze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru yacu rero reka tuyasoreze ku ntambara ya Irani.
Iran yateguje Amerika ibitero bikomeye n'isubukura cyangwa se isubukurwa ry'intambara. Ibitero mu ntambara imaze amezi abiri izagabwaho ibitero mu ntambara imaze amezi abiri izagabwaho ibitero bikomeye ndetse ikomeze gushimangira ifungwa ry'umuhora wa Hormuz. Ayo ni amagambo Iran yavuze ko igomba kugaba ibitero bikomeye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel, ndetse na Hormuz igakomeza ifunzwe. Umuhora wa Hormuz unyuzwamo 20% by'ibikomoka kuri peteroli umaze amezi abiri ufunze kubera intambara ya Amerika na Israel byashoje kuri Iran ku itariki 28 Gashyantare 2026, byatumye ibikomoka kuri peteroli ku isi bihenda. Impande zombi zatangiye ibiganiro, ariko icyiciro cya kabiri gikomwa mu nkokora nuko Perezida Trump yahisemo kubuza itsinda ryari rihagarariye Amerika kujya muri Pakistan ahari kuberayo ibiganiro. Ku itariki 30 Mata 2026 byari biteganyijwe ko Perezida Trump agezwaho gahunda y'ibitero bishya bigomba kugabwa kuri Iran hagamijwe kuyihatira kwemera ingingo zikubiye mu masezerano Amerika yifuza ko basinya ngo intambara ihagarare. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Iran Ismail Bagheiri yatangaje ko bitari ngombwa kwitega ibisubizo byihuse mu biganiro bya Amerika na Iran, aho mu magambo ye yagize ati kwitega igisubizo mu gihe gito ntitaye ku muhuza wo ari we wese kuri njye ntabwo ari ibintu byoroshye. Umwe mu bayobozi bakuru b'igisirikare cya Iran aricyo bita Iran's Revolutionary Guard yavuze ko mu gihe Amerika yakongera kugaba ibitero kuri Iran nayo yayisubiza igaba ibitero byinshi ahari ibirindiro by'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu burasirazuba bwa hagati y'isi. Hanyuma umuyobozi w'ingabo zirwanira mu kirere Majadi Musavi we yagize ati twabonye ibyabaye ku birindiro byanyu mu karere, tuzabona ibisa nkabyo ku bwato bwanyu bw'intambara. Umuyobozi w'ikirenga wa Iran amwita Mojtaba Khamenei mu butumwa yandikiye abaturage ba Iran yavuze ko bazakomeza kubuza umwanzi gukoresha nabi inzira y'amazi kandi bazakomeza kuyagenzura paka. Aho rero mu magambo yagize ati abanyamahanga bavuye mu bihugu by'ibirometero nta mwanya bafite uretse mu ndiba y'amazi gusa niho bafite inuza agahumekero cyangwa se agahenge. Mukomeze mugire ibihe byiza, reka ngushimire wowe wakurikiye ano makuru kuva tuyatangiye kugeza tuyagejeje ku musozo. Andi makuru rero araza kubageraho mu masaha ari imbere. Nge nitwa Fiston da Silva nk'ibisanzwe, tuba turi kumwe na Silvato 50 Tech, akaba ni company icuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga harimo computer na smartphone. Nimero yabo ni 0781030780, bakorera mu Ruyaga ndetse mu Ruyaga ubwo ni Igicumbi ndetse no kwa Makuza ubwo ni Kigali. Rero reka mbashimire, niba uri mushyashya wibuke kuza gukora subscribe kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza cyane. Mukomeze mugire ibihe byiza. Reka nshimira abantu bose baba bagize uruhare muri ano makuru, yaba abadufasha ku buhanga bw'ibyuma, baba bari kureba niba mikrofone zirimo ziraturika neza, hanyuma ndetse n'abadufashije kuyategura tuyakusanya turi kureba ibiri kuvugwa hirya no hino ku isi ngo tubibagezeho. Mukomeze mugire ibihe byiza, Imana ikomeze ibashyigikire mu byo mukora byose. Andi makuru ni mu masaha ari imbere. Bye bye, Imana ibahe umugisha. Amakuru Now TV, we are to give you update.